I danas ću da vam pokažem kako da napravite raketu koja stvarno radi u Minecraftu. Evo, mi se krećemo iz jednog ovdje tu sela, kao što se vidi. I evo ću se da se letim. I tu ćemo naravno da napravimo. Idemo sad do jednog veće selo. Da vas odvedem, da vam ja onda ovaj put objasnim. Znači, treba će vam jedan observer, sticky piston i slime blok i jedan pokret dekoraciju, može biti čak i diamond blok, nije bitno. Sve ovo radi i u kako se zove survival. Znači, ostavite like i subscribe i očekujte moje nove videe. Tu da postavimo jedan minecart da bismo se brže prevezali. Stavit ćemo ga. Tu stiže moj minecart. Njega sam ostavio kad sam ovdje prošli put bio. Bolje da ima dva. Evo, jedan. Prećemo. Samo damo gas, pa će se on, to mi ćemo se brzo prevesti, ne brinite se ništa. To se stavimo na mašine. Kad budemo stigli do sela, mogu da letimo. Dobro, neko oni idu. Sad, krećemo. Idemo na jedan tu. Da pravimo. Kao što sam rekao, treba će nam jedan sticky piston. Sad, treba će nam jedan observer. Treba će nam jedan slime blok, kao što sam i rekao. Sad. Znači, opravljamo tu čistije mesto. I tu ćemo to da, što se stavi ovdje. Znači, ovako. Ovako i sad uzimate slime blok i ovo pravite. Ovo je sad neka, moja da kažemo, dekoracijama, ne znam što bi što, možete i vi naravno ovo sve tu stavite lepo. Da ne ako nećete da eksperimentišete oko toga, ja sam malo to sad da ipak bude malo lepo. Taj stil. Radio bi oni sa jednim, ali ajde. Sad. Da, to sam zaboravila, to sam se sad zaboravila ovako. 3. I postavimo jedan ovdje. Zato sam tako i pravio tu stadu, pa ajde onda što da nek skoristim da imati za ovo. Naravno, ne vjerujem da ćete vi to u survival sad već tako brzo imati, ali ajde. Da kažemo. Idemo sad na drugu stranu. Možemo ovdje da možemo lepo dva odjednom. Tako. Sad pažljivo gledajte. Sad ovdje dešava. Vidite da se vrlo brzo hoćemo mi sad da sklonimo i to je njegovo bilo postolje za letenje. On će sad još malo da se vidi, ali potom će se on otići i na tom mjestu će ostati. Ovo ne brinite, on će se ovdje vidjeti na senci.
Evo on odlazi. Kao što se vidi, sad ću njega da ga spustim, ali evo, pokažu sam vam kako da napravite raketu u Minecraft. Znači, ipak nije da je to nemoguće. Znači, kao što vidite, može. Doviđenja i ostavite jedan like i subscribe.